म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु ल। हस् मम्मीले घरमा मेरो लागि के मगाएर राखेको अरे? डाइनेफोर। डाइनोफोर भने के हो? डाइनेफोर भनेको खाने डाइनेसोर। डाइनेसोर डाइनोसोर। मलाई देखाउनु मिल्छ कस्तो छ? मिल्छ। देखाउनुहोस् त कस्तो खाले डाइनोसोर लिएर मगाउनु आउने भयो? हो? ल्याउनु त कोही। ल पक्नुहोस् है ट्याङ। झोलामा लिएर आउने, झोला निकालेर कस्तो हो डाइनोसोर भने? मैले देखाएको छैन कि अहिलेसम्म। तरकारीको नाम हो? खाने हो तर काटेर चाहिँ खाने हो। यो हो डाइनेसोर। के रे? डाइनेफोर कि डाइनेसोर यो हो। ड्र्यागन फ्रुट। डाइरेक्ट डाइनेफोर ए होइन के अरे अहिले भर्खर भने ड्र्यागन फ्रुट। डाइगर फ्रुट। फ्रुट डाइगन ड्र्यागन फ्रुट। डाइगन फ्रुट मिल्यो। के नभन्ने अब? डाइगन फोर नभन्ने, डाइनोसोर नभन्ने। डाइनेसोर नभन्ने। ल यो हो ल है।